Di gumno perlu be saya pan apa yang sampai pi sekan YouTube channel jena ka jing tip teknologi. Barang ni kasni aku apa hikai pi ba gumno ba pila ban kamai pisa. Dada pi tier online na ki e-commerce sites kum ka Flipkart, Amazon. Bat ki waiter ter ki websites te nangi pe ni ka video. Ningkong do pi ban lek how new app. Ya ka link jong new app ka don hapo room description janga. Ba pila ban lek atau link bat sign in bat sign up Kita pila ada sign in sign up ada pitit tier online kum nang kini ki website kum ka Ajio, ka Amazon, ka Flipkart pila pen ni kila thok ba pin sa yo cashback kata tengka but ta pila yo ka cashback nang ni kan sa confirm hapo kandai post ni te pila ban transfer yo tu pisa ba yo nang ni hapo ka bank account jong pi te pila pen hang ni kum ka Ajio ngin yo 12% cashback, Amazon ngin yo 6% cashback, Flipkart ngin yo 12.6% cashback. Yang bagi kita ter. Dan ni klip mana aku akan tip tiar nani na Mama Earth dengan leh ni Mama Earth. Tapi lah bunyi perlok kini ke Mama Earth kalau mi yang ni. Kalau bunyi ni time for crediting cashback kita tahu ni room average waiting time for cashback 70 days kamu. Apa anyo post ni kalau ban poi ga ni ke cashback. The maximum waiting time for cashback kadai 6% ni kamu. Dapila ada bantit tiar dapila yo tiar kedua sengi bafi order adin 6% sengi kan confirm nomor cuba dafi cancel nak order pat kan iga profit mut pinam yo yang nomor pila return yang produk dan ni bapila cancel ya ka ni ka order jampi dapila man ka kan information condition support itu ya ki berang pendan kam temai kan iga Mama Earth kin yo 100% ka cashback iki balaju pendan kam kin yo 2.5%. Bunga ngalak ju use kan Mama Earth rangan yo tang 2.5%. Dali ngin yela ni hajrang bagi top go to store. Jadi pilih alih ni go to store kan yalam ya pi direct. Jaka official website jangka Mama Earth. Midan kam bej bang lek ni napo app namar kan yalam kan ika app hi satu namar dak ngilek dalade nginam yo profit na ini eru. Namar kal long affiliate kan ika app bat katuka website jangka Mama Earth. Tapi lah bani perlok ngilak poy kan ika official website mentan sepangan ni ajrang kimpat thok bagan ika cashback kala activated hani ajrang pila i kan iwa thok ataga ni ajrang kita activated pemerintah kala activated link ini ala yang Mama Earth kadang ko offer rupa pila bani yo sunspark cashback dapat tiar iba kenai spark kenai pun kendai pila bani use untuk dapat sayo cashback sunspark kan Ringam tasing aku akan head shampoo, new onion shampoo and with onion and plant. Tingin ni lagi ni. Tapi bila bani perlong ni lah poi hau new shampoo bang mulan head. Udah ba 4% ml pada orang udah like pas kundai. Tingin ni enter yo pin kuran ni bang ini check. Bahkan deliver na em sini sudah kabang asa. Klik ni check. Te pila ini kami kita to order by 12 AM tonight to get it by June 9, 2022. Dengan aku akan tidur ni dengan lek yang room add to cart. Ada add to cart lek yang view cart. Kau ini hanya cart jangan. Kita tahu di order summary onion shampoo with onion and plant keratin for hair for control today like spa sub kundai tengka dengan nyalingin PNI sudah offer up to 20% off on hair products 20% cashback and 5% prepaid discount ini lek jauh new up to 20% off on hair products namar ini discount kan dia namar ni welcome 25 kita shop for 399 dari pedor yang tu shampoo kadai 349 tengin lek jauh new up to 20% off ini apply ni coupon code bila tahu ni coupon is successfully used tapi lah ini menegit fokan nyo tengkang ala save pisah ni kita topat you save 67.68 namun bang hap siu tang like spa away tengka dengan yang continue no dan ada kan continue
Te pila ban i ki la ban i hang ni ya ka address nomor phone janga nomor ngala ju order teng nang ni tak tau te ngala ban place ya ka order janga iswa ban le kata ngahap le ya ka payment details dengan pendap saya ke payment details hang ni harum dengan spin ibat ya pi te pila ban i per log hani clip man ngala de ban pendap ikini ki payment details janga nomor ngan save da card mereka pila ban save da ka cash on delivery ru mereka cash on delivery pihak save support dengan extra by delivery dengan ngamut ban save da card dengan link yang ni harum place order te pila ban i kala load kalau ada upload dengan sa outbound one OTP te pila ban i kalau load ni ini ayat seal dan mentang indak ambil OTP dolar point OTP dengan sependap OTP yang ni patch OTP dengan no dengan ada pendap OTP dengan lalai itu make payment pila man i perlok pila thaw ani order confirmed delivery by Thursday June khandai tarik arjar po a dengan ada ban COA ini dia details yang ke address ya insai ya up saya ka cashback bahkan one nak lawan cashback nansa pin EP baka cashback kala confirm kalau ini perlok tang tu ka order janga kala confirm maka ni ka profit janga ro kala wana ni ngan saya profit 0.00 tang namar ngayo tang R% namar ngala ju order tang menchwa tak ada wan layo profit tan sibon rengan ayo ban save pat ngala siu nak tang live pa aku tang ka kador jong tu shampoo wa dai live pa shampoo tang kan rengan siu nak tang live pa aku tang ka pila ban i ni jorong ro kan balance janga bangala ka my profit mereka ngam tempat kami tan sibon namar ngam dasmat ban order tier online kemenchwa kita kata profit jangan akan duna dengan lak bentuk EP menchwa bangaju order menchwa kemudian mama earth ni lak ini ngayo episode engka pada Flipkart tu dan tier kita bangatin ngayo shispa apa engka kita untuk perlu pila ban kami profit yang bahkan di app dari tier online kami pilih kita tier online pila pentunan kami gani pila ban order tier kita nanti nomor bon ki international website so kumka H&M bat kiwe ki partners ki badan ni pila ban PNA store Urbanic Farmasi Make My Trip Swiggy baru kita nani pila pentunan kami dengan di app bat pila ban kami profit kita kita perlu nangipet yang video jangan abad tapi kuat ban GI sekali ke video bakum no ban transfer ya kan profit siapa ke bank account semua ban komen harum nama bangan tip bangan dia ban share video nam para taruh boleh sibon bapil apa ya dokan clip mat nang like share bat subscribe